October ni somthum sang ni somni panga ni nga ni ania bazar thir tu te chibai ule nimin khan Russia President Vladimir Putin chon tuin hoi drone anti mai Poseidon torpedo chu hlotling takan en chin thu asoi Putin hian nimin khan Moscow damdo ina Ukraine in dona hliam tur Russia sipaite en kolna mun tlo in he thu hi asoya he tuin hoi ral thom hiram dangral thom tugurwa lawa tha ni thu le hetianga hlotling takan en chin thei hi an ramtan hlotlin naro pui takani thu asoi bok Putin chon he tuin hoi ral thom hlawum tak hi thole ni khan an en chin ti asoya avoi khatnan tuin hoi longa ka chuana khola tangin kan kap chok theita an ringot lova heral thom hian hun bitiam chungin nuclear power unit apal tlang theita boka hetiang hi la ngai lawani ati Putin chon Poseidon hian Russia intercontinental ballistic missile nei thatber Sarmat po akhum ni in asoya Sarmat hi nei to lam chon SSX-29 nemo Saturn II ti nemo an soi thina Putin chon kan Sarmat intercontinental range missile ai po in Poseidon hi chakzoka hlotlin naro pui takani atiani Manilo ka Russia hian nuclear power mang Burevestnik cruise missile nuclear ral thuam keng thei Khovel missile defense system ten an ven thei lo tur nia soi chuan en chin boka kumsang ni somporiat khan Poseidon le Burevestnik te hi khu hongin Russia malam hunata naral thuam than ni don thu Putin hian asoya kumsang ni le pakhat khani we se chu sangha zakwa somsari pani anti ballistic missile treaty atangin ain hnuk doka NATO an zau zel boka he US policy chanle nan hian heng ral thuam pani te hi an siam ni in Putin hian asoyani Poseidon his status 60 in an soi boka NATO chon kanion ti in an soi bok thina tui hnuaya mishing tel lawa thlo hual tir vel theiani wangin tui hnoi drone ti te poin an soya super torpedo te po anti boka tui hnoi thuk taka missile defense system tamberin an hmu phak lawa omin tui tak takawa kwal theya abik taka siam tui hnoi longa nuclear reactor te chi mangin ka chua theania engchena thui nge kalkual vel thei ti soi theani lawa unlimited range ane anti top ri ani nuclear ral thom keng theania tui hnoi radioactive zungzam tam tak pichuakin tui pui kama om mishing te tana hlau om hle ani khovel ral thom expert te chuan Poseidon hi Russia in an missile system pangai te ti chia sakve kan ni hnuwa po laman thei turin an duang ni in an ngaya Russia President Putin chuan Poseidon hi missile defense system manga ka fu theilo ni in a soi hiala hetiang ral thuam an en chin le ta hian Ukraine in dona Russia an thil phut ngai an phut zel ti US President Donald Trump hne an soi non na ni in ngayani soitongin Poseidon torpedo chungchang hi kumsang ni somporiat dai to khan Russia ram mi puite ma thua soina Putin hian alo soilang to a khati lai khan Russia ram media te chuan Poseidon hi tuipui chunga tuipui kam hnai si ati puakin radioactive tam takasiam chuakanga tuipui kama omte suat tu ni don ni in antar langani nimina thu soina chuan Putin hian Poseidon chom tu nuclear reactor chu tui hnoi longdang in an ken thin a in a let za in a te zoka chuti chungchuan Poseidon in nuclear ral thuma ken chu Sarmat aina hlawum zog ni in a soibokani Sudan Rama El Faser khopuya paramilitary group Rapid Support Forces RSF ten mishing an suat na chu rap thlak hlea rong khom le thi sentling te chu satellite thalaka alang thei hial anti cholni liamta khan RSF te hian El Faser hian la a he khopui hi Darfur chim lambiala Sudan sarkar sipai te thut mun lian om chuna ni to a RSF ten an chu sakle ta ka wang hian Sudan ram chu khochak le khothanga phel ta phokani kumsang ni pathum le sang ni panga in kar khan RSF te hian Darfur a hian arab ni lo nam pathum masalit far le zagawa nam te chu an that chiama mi noi thum vel zetan suata Darfur genocide ti in a lar hlea tuna hian khatiang kha thleng le ang ti hlau thonna lian hle ani nimin khan Yale University a humanitarian research lab HRL 10 satellite thalak le anzir chian nan ti chua chuan El Faser ko pui mun sari vela thi sentling alang theya open source investigator le journalist Thomas Van Lynch chuan kumsom pani z research kan ei to satellite thalak a mu thei khopa thi sen luang na sa hi kala mungai lo ati hialani HRL in an tarlan dan chuan RSF te hian daraja oula venga intin tlo in civil mi an thata satellite atanga mu thei khopin an mishing tha ruang chuan chek wuma
mun khata phei chuan meter ni bial zeta lian thi sentling a om ni in an soya RSF te hian mipui tlan chiat tum te chu tam takan kap hlum ni in soya ni a hei po hi satellite thalak atang hian a dik ngei ni in an hria a el faser dam do in le avela po ruang tam taka om ni in HRL te hian an soi bok ani RSF te hian mipui an suat na sa hle ni in soya ni a kumsang ni somni pathum atanga Sudan tual chung boina hian RSF te le an thurwal pui te hian hetianga mipui suat hi an ching hle a Darfur a po singkhat sang sari aya tam man thata el jeneina mi singkhat sanga vel zetan that ni in UN report a chuan tarlan ani hetianga mi hring suat na ba ka hian RSF len tho pui te hian meichian pong sual na sa hle ni in soi ni bok el fasel kho pui chho sana tlan chuak thei nu pakhat chuan RSF te hian meichia le no pangan zuwa mi pa thlang chuak in an mu lai ngei nan ka phlum mia mai ni in a soya tlan chiat tu man ka na meichia le no pang tam tak than ni tho ni in a soi bok NASA chuan khowela thlo na rizoi ber an ti mai X-59 jet chu voi khatna nan thlo chu tir chinta India rama thole ni zan USA thole ni chamalam dar som le mini som pathum khan he thlo na amalam morzum wat mai hi Palmdale Regional Airport atangin thlo chu tir ni a California State chimlam wansanga an thlo kwal tir vel ani X-59 thlo na hi NASA Kuwait Supersonic Technology Mission hnuai siam chu ani in ri aya chakina thlok theya ri aya chaka thlok thei thlona te hi riring tak pe chuak ani tlang puya kumsang kha zakwa somsari pathuma tangkhan US a chuan supersonic thlona hi a ribeng cheng le angor na sada wangin mipui tamna hmuna thlotir phalani lova X-59 thlona mang hian NASA hian thil kalphung thlak danglaman tumani tholeni X-59 thlochin tur hi NASA chuan an puang zar lova chuti jungchuan mi engemaw zatin he thlona thla hi an lo la man thawani wansanga du to ka thlok bol hnu hian NASA Armstrong Flight Research Center a tumin te strong pal tlang le dona voi engemaw zat thlo chu tir la in a ripek chuate boruak a soi ngin dan te en fia chho zel ani ang X-59 hi NASA le Lockheed Martin hnuaia Skunk Works Division te siam ani a NASA hian supersonic thlona rizoi ber siam mai tum lovin a ngor ti tlema leilam om mihring te ti boilo theiang ber a siam an tuma an hlotling ani chuan supersonic commercial flight chanchin kumsomnga chung zeta hlotin na ro pui tak ni tura base ani Israel chuan tholeni zan khan thlona mangin Gaza an bom le chiama mi za aya tamman thata nimin khan in ka hai thu thlung angin anom zui le don ti an puang le ngal Israel chuan yellow line na duty an sipai te chu Palestinian helpol ten bein an sipai pakhatan that ti in tholeni zan khan Gaza chu thlona mangin an be ani yellow line an ti hi Gaza chim marle khochak in rinalai in ka ha in remna zoma Israel sipai te anin no kirna chin ani a Reuters in an talan danin Israel sipai te chon in ka ha in remna bo chian na oma piang na takan chan le ngal zel tur thu puangin in ka ha in remna anganom zui zel tur thu an puang bokani Israel in Gaza be hnu hian US President Donald Trump chuan Hamas ho hian om dan an thiam lo chuan noi chimi vekan ni ang atia in remna bo chian na om chuan Israel chuan chang le turin dignan nei atia Israel sipai pakhatan thatti ka hria chu wangin Israel in an chang le tani chu tianga thlen chuan an beile rengang chu atia in ka ha in remna hi engmai na ti chelowang Middle East in remna hian Hamas ho hian chanvo chete an nei ve chawa chu wangin an om thaturani atibok heti lai hian Hamas ho chuan Rafah khopuya Israel sipai te be na hian ti ni lo thu an soya in ka ha in remna thuthlung bo chiat kan nei lo anti ve tatani Israel be na wang hian mi za pali an thi ni in Gaza Health Ministry chuan an soya thijinga hian no pang somli paruk le meichia somni an tel antibok nimin khan Khyber Pakhtunkhwa Kuram district a Tehrik e Taliban Pakistan TTP te chuan Pakistan sipai te bein sipai pasari an thata thijinga hian Pakistan sipai captain a tel ni in News 18 chuan an tarlang Pakistan Army officer thata khi captain Noman ni in puan ani a sipai pasarian thi ba ka hian sipai som pasari zetin hliam an tuar boka TTP te hian Kuram district a Sultan Kalai khuwa sipai te hi lo lam bunin bamanti pu ba ka silain an kap zuya Kuram district a TTP commander Ahmad Kazim hawa malak na ni nge ya hriatani Kazim hi TTP field marshal ti in hriatani a Pakistan sipai le police zavel thana in nam hnoi to wangin Pakistan sarkar chuan alumana Pakistan poisa vai bel che somzet an phalani
karma sa thole ani khan Pakistan sipai te chon Khyber Pakhtunkhwa hian TTP helpol te hi bein TTP mi le sa pariat thatin panga in hliam an tuara TTP te hian hemi phuba hi an la ni a ngai ani Pakistan Sarkar Counter Terrorism Department CTD te soidanin kumin chungin Afghanistan Taliban le Pakistan of Kashmir fir fiak te nenanin beina Pakistan mi zani somkwa pariatan thito a hengzinga za som pasari hi sipai le police ni in civil mi za somriat pakhat an thito boka hliam tur zali somriat paruk anom bok heti la hian Pakistan sipai le police ten fir fiakan beina fir fiak zathum somruk pariat than ni to a sangkhat za som ni pali man an ni to boka fir fiak niarin he sangruk za somriat pakhat zet an man to bokani bazari lo thira wangin kan lome